Ninawasalimu mahali pote ambapo mmepatikana. Ni mimi hapa kiongozi wa VOH, Voice of Humanity. Tunapatikana ndani ya nchi ya Congo, Democratic Republic of Congo, hapo ndani ya province ya Sud Kivu. Hivyo gisi mnavyojua ya kwamba sisi ni organization ama sisi ni kundi ambacho kinayosaidia watu ambao walikuwa wanateseka sana, watu ambao walipata shida mbalimbali kutokana na vita ambavyo imezidi miaka mingi ambayo inafanyika ndani ya nchi ya Kongo. Na miongoni mwa watu wao, hawa watu wamekuwa wameteseka sana. Hawa watu kimawazo wamekuwa wameteseka sana, vidonda vya moyo vyote wanavyo. Hasa kuna shida kadhaa, shida nyingi sana ndani ya nchi yetu ya Kongo. Hasa kulingana na mipango ama kulingana na maono ya VOH imeona heri kukamata hawa watu na kuwaweka tena ndani ya society, kuwawekeza tena ndani ya vikundi mbalimbali ili waweze kupata msaada. Hasa shida ni ipi? Tunachokuwa na watu wengi sana wanatazamia kupata msaada wetu, wanatazamia kupata kitu fulani ngambo yetu. Hasa sisi tunakutana ya kwamba tumekuwa nafasi ambapo tunakuwa na limit, mahali ambapo hatuwezi kupanda. Je, namna gani tunaweza kusaidia watu? Tumejiuliza na swali, na tunafahamu na kujua ya kwamba namna ambapo tunaweza kusaidia hawa watu ni kuwapitia ninyi wengine. Kwa kuwa hata Mungu anamsaidia mwanadamu kumpitia mwingine mwanadamu. Je, na sisi tunajua ya kwamba tutasaidia hawa watu kumpitia Mungu na kumpitia mwenzetu mwanadamu. Ndio maana tunakuja mbele zako. Unaweza kuwa popote mahali ambapo ulipo, nchi yoyote mahali ambapo uliko, mahali ambapo hii picha itakufikia. Ninakusii kuja kutumika pamoja nasi, utusaidie kusaidia hawa watu wengine. Unaweza kuwa na msaada tofauti, misaada nyingi sana. Inaweza kuwa msaada wa vitu, msaada wa kipesa, ambayo inaweza kutusaidia ili tuweze kuleta na kurejesha tena tumaini kwa hao watu ambao wamekwisha kukatizwa na matumaini. Najua ya kwamba mahali ambapo unatufuata kupitia video hii, Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe, Mungu akutie nguvu pia, ili tupate kusaidia hawa watu wengine wasiojiweza wanaohitaji msaada kutoka